Ta ri kona timali. Iva mani va nga ku dyela timali leti a wu ti dya na va mani? A ku na munhu a nga ndya mali. Okay. Moyi fahlaza. Fahlaza mani ya valungu yi dya mnungu Ya tirha yin'wani. Loko ni kuma mali liya a ni tekangi vhiki na ha ri la Gauteng. Hi mi ya kaya. Okay. Niswona ku swa ni bayizisa. ku bori mati a ka yi sungula from the West Sanchele Phalavurwa Chidini. ivi a dya Leshiya. a va xava tiya a xava bente ivi mali yi nyamala. Se mi nga vula leswaku xisizana xa ximfuni ku dya mali leya vusopfa. Hayi, loko xi ta ka mina xi nga ri na mali. Ngopfu tshama xi kumbula xi ku mun'wana wa vusopfa. Lexi Ka derisa lexi. u hindi a ku pya sweswi laha a vuya ku hey Ni kombela ku nga vuli vito. Ni kombela ku nga vuli vito. Ni nge vuli vito. Wena i mfana i ratana ku na sesi luya. Ti voneni. Timenemene timbirhi ta ka Gaza ti hlanganini. Hey, makume nhungu wa timinete ngene ka awara ya 12. Swo tala vanhu a va swi twisisi xitori xa mina. Na a swi huwangi swi ba na tithepi timbirhi na hamula. Mani eki Gabaza u ri na timhaka lata mi byelaka. Limpopo siku hempo tipona timbirhi na kumi ayivra timhaka leti nga kona ti nga plan. Nikula. Hile ka timenemene ta ka Gaza. Hirra Kokwani Chauke. Hiri hey. Yey, timhaka ta kona. Timhaka ta kona. Hi ri na Kokwani Chauke ne? Namuntlha hi xivindini. Hi ku hi vitana letikulu. Kokwani Chauke. Vanhu va mali. Vanhu va mali, vanhu va dollar. Vanhu va bright future swona ne? A Gucci ya Kokwani Chauke ni voni ku hi ya mapela. A yona leya ya Theo loko a famba hi ku hatlisa ku chava vona ku fake. Ku ti tibake. All right guys, thank you so much guys for n'wina mi nge le ku voneni ka channel ya hina kha yi kule kha ya mahlweni. Mi le ku supporteni swinene ti-subscribers ta ya mahlweni and then ku dyeleni. Okay. In 2 weeks time or less than 2 weeks. Hi ta kha ya ku dyeni swona producer kwale. So. Hi ta va hi ri ku dyeleni lava va nga endla va kuma ti-subscribers ta ku tala. Ta vuma 50 something 40 something a yeni mahlweni. Na le Limpopo loko ku ri mikola Limpopo endla challenge xikan'we na mkhonjweni na yona ku loko hi ya Limpopo ku ta va ku ri Ya dyela. Uko wa le Limpopo wa le TEF. Wale TEF. Hey Ni sure u na vo ma 40 something wa subscribers. Wow. Lilian Shivambu. Lilian Shivambu. Yeah, Okay, u na vo 40 something. Leti ni ti vona ku la ni vona 30 something. Ku na tin'wanga ti senda to hlaya. All right. So, yeah. Shout out to Sesintwana no Hodzani. Hey, Okay. va busy man channel va share. Vele ku shereni. Vele ku shereni. Namuntlha hi tshama na nkulu wa munhu la. Xibori xa mati. Munhu la borhaka mati mahuma. Kai kapa kai jikelele. Jikelela misava hinkwayo. Kokwani Chauke. Kokwani Chauke njani? Hi kona njhani Gaza Boxa. Na me ni tsake ngopfu khumba vanhu va proper. Leswi swin'wani i achievement. Maso va khumbi mina ntsena. Hi mhaka hi mina ngwenya la. Andri na vona ndeli ngopfu. Oh mdyeli ngopfu. Andri na vona Ni vona ku pfula buruku leyi na swi vona ku hayi. I vudyela. I vudyela yi humaka Kokwani Chauke. Yuma Kokwani Chauke. That's fine. Kokwani Chauke hi la hi vula ku a ku hembiwi ku lalwa tiso ntsena. Hi leswi ni swi rhandzaka. Kokwani Chauke. Yeah. Loko ni mi vona a ni futhi a ni nga swi tisi ni swi tivi namuntlha. Yeah. I'm buy phone yin'we yo basuluka so maswo se mina tifoni ya nghozi ngopfu ku endleka yini period leyi because it's like in 2 years time ku ve na ku cinca ku kulu ngopfu vuton'wi bya n'wina. Okay, ni nga mi hlamuseta xitori xa masungulo leyo borha mati. Yes. All right. Kokwani Chauke swi sungulela. Kokwani Chauke a ri munhu loyi a va a karhi a laha migingiriko leyi a ni ta komisanyana ku swi ta kota ku khomeka. A ri munhu loyi a tirha a casino. Laha ni nga sungula migingiriko yo borha mati a ni tirha casino ni ri marketing manager laha ka tiveka bukuta a tlhelo ka Shell garage ya Masingita. Loko ni tirha laha ni va ni kha ni jikajika ni karhi ni xavisa na tiphilisi xibekani laha Shoprite laha ka picking leyi nga kona. Ku vuye ku fika nkulukumba un'wana a ku Chauke wa ku huma a Zimbabwe. A ku Chauke ni ku a ku ni kombela ku maketa hi movha ya wena ni faka ti-sticker. Ni ku i nga faka A mi ri na movha? a ni ri na movha ni te ni humelela hi accident hi 2023. Okay. Va nyika it was 170,000 Ya RAF. ya RAF. Hi 20 mani?
2023 abamrobhangi mara vanhu rhube ngopfu naswona ni ndle ya phila na sweswi good ivi to dya ya ka ha ta dyeriwa ivi kusuka kwalani loko ni karhi ni jikajika laha ivi miyisa lwako a hi endle so ivi ni hamba ni n'wi lavela mintirho na valungu van'wana va ni navela ni n'wi lavela mintirho miyisa luya ene hi marketing a ni ri kahle ni maketa swi famba kahle se miyisa luya a tshama kha ni ba nhloko hi xitalo ni nge chavi ku vula leswi a swi twi wa swi tiva na hi ku i swi endlini ntiyiso laha ku tirha ntiyiso yes ni nge sasekisi nchumu ka leswo biha swo sweswo a ni ba nhloko se ni gina ni swi vona ku no movha yale ya VVT a yi ta helela ta yi va na ti-problems tikulu ni tsandzeka ku ti lunghisa hi ku loko hi heta ku tirha i nyika 1000 or 2000 a ku ka 2000 yaleyi ta tichela na petrol loko hi ya ku tirheni i va ku cheliwa 500 mi kuma ku ya tirha lavo pharavurwa hi sukela a giyani mi kuma ku loko se ni ya fika kaya a ya ha ri na petrol ene 2000 leyi a nga nyika ni fanele ni yi share matwa VVT a ya dya petrol se ni gina ni teka vo ma 1000 ni chela diesel ni sala na 1000 nkarhi wun'wani mi kuma ku a ya ha ni pfunangi nchumu mali yaleyi a yi xavi nchumu se ivi madam va ku no va Chauke why mi nga tshiki kunene mi sungula business ya n'wina madam mi vula boss lady yes va ku sungula ni business ya n'wina loko no boss lady no a swi nge endli ku sungula business ni fanele ni dyondza business leyi sungula ni kombela nkarhi se boss lady va active ngopfu then va active va ku no a ku na problem ku te siku rin'wana ya borha mati hi le ka xigamana va teka n'wana lowa ntsononi va ku namuntlha ni famba na n'wina va famba na mina na n'wana lowa ntsini na ri makatleni n'wana loya va n'wi bebula hi famba loko hi fika le hi heta ku borha loko misa lowa ku fika nkarhi wo connect a ni rhuma kun'wana ku ni nga voni leswi nga ku ndlekeni se boss lady a yi ri active yeyi yi languta yey ku i le ku endleka yini ivi loko hi karhi hi langusa ivi hi famba Yes. loko hi famba hi tlhela hi ya kaya hi fika ndeka yindlu sungula ku hleva nuna na nsati va hleva ufana nuna na ku sa ha munhu wo hleva fana nuna na nsati va hleva ivi hi tshama hansi loko boss lady yi ku papa ni ku hi yi ku hambi swilo leswi a ni swi vonini swi nge ni biti loko are you sure a ku ya loko okay a hi yeneni ya ku tirheni ni maketa a ni ri hard work ya ku maketa na sweswi na sweswi na ha ri the way ka gaza a mina okay ka gaza a mina tanga a ni na ntanga ku hava munhu wo borha mati ambala ku guchi a ni va hlevi mi le ku ni voneni ku hava munhu wo borha mati a famba ku hi 2.8 ya leyi nga fika yi nga yi fika yi ediwa yi nga 4.8 yeyi leyi ni la ku 1.8 million yeah ku hava wow jikelela misava hinkwayo ka ha ri ku ka yi swogolweni kapaka yi jikelela misava hinkwayo ni vula wo borha mati a ni hlayi van'wana i kokwani na milungu wo basa a ni hlayi vanhu va Ngamlangi. a ni phikisa milungu hi loyi ni n'wi rhumaku ni ku famba i ya nikela matini ta vuyani wa swi twa yehe ya a nikela matini vuyani ni wa milungu se boss lady va ku no papa mi nga vi na problem it's a small challenge a hi yeni sungula fika na boss lady kokotlo mina loko na boss lady ya ku borheka mati yona a yi dilana na swa magezi a yi borha hi ri 2 ya yaleyo a yi ri khampani yin'wana ya mati a yi ta yi ri na matimba ngopfu yona yi dilana swa magezi me ni fika ni kuma vanhu lava nga swi pawanini porosini okay guys na project nyana ntsini ta mi nyika 50 rand teka vanhu va 4 200 tsene yale 200 ntsena a ni ri strong ma hi ku ndla swilo swi endleka so guys a hi yeleni va sungula ku tsemelela ti-PVC ni va komba bohelela na ntambu me ni khoma ntambu ni ku a hi yeleni tlakula PVC yi nghenana ka nomu lowu va tlakula va endletela va cheletela laha va cheletela ni ku a hi yeleni kokani pipe laha ni khoma michini nghenisa wu ya le ndzeni madam va sota swa vona hala me ni heta swa mina vanhu lavaya a swi teki 30 minutes ku installa teka 200 ni va nyika teka mali yi nghena hansi na boss lady hi famba hi VVTI yaliya ya road accident ivi hi xa munduku swi va the way xa mundlwana swi va the way loko hi xitalo xikwembu xi kahle ngopfu a hi nga hlangani na ti-challenge ivi ene valungu lavani loko ni humeka misa luya ku na valungu vo karhi va ri khampani leyiwa i ya marinas yi le Ireland mulungu luya ni ra contract na yena ni ve ni sayina contract na yena ni ku ni ta hamba ni tirha na wena a ku okay loko tirhisa tiraka mina hi ta fambisa xilo leswi mina na wena aka titiraka leti teka tiraka a khule hi Chauke hi ta va ni kha ni tirha na wena hi ndlela ya so it's fine ivi na ma ni tirha na mulungu luya 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 se ivi ku ya nkarhi se ni talela ngopfu ntirho valungu va na swicele ku tlula hina vanhu va loko njako ni kombe ku mi nghena non'wini
ku ri xitori hi nga rivali ta nghena ka mhaka ya Xama ya madyelo ma mali ne va ha hlamuseta kokwani Chauke. Yeah. Okay, kokwani Chauke, ya so kusukela layani ivi mulungu luya a va na swicele loko ni va ni kumeka ni va na contract na tiraka yin'wana a va ku i ya nili yi kona la ka n'wamankena ene i va makwenu vanhu lava ni vulavulaka hi vona se ni swi vona ku swi vanga problem ivi ni suka ni ku okay va yisa lava hi ku va lwa hi mina na tilayiti to tala vona va na titiraka mara a va na mintirho ku n'wana ti-contract letiwani ti ndla yini ni ti susa ni ya aka savuki a ni yo ya ka yena hi yena a nga proposa mina a ku hi Chauke i na ntirho wo tala ngopfu ku nga va i mulungu lowu ni vulavulaka hi yena Savuka. ya savuki la tsanini a ku ni na titiraka me ni ha ntirho wo tala hi mukhuva lowu i nga na ntirho hi viswona loko a ku na problem a wu lava endlisa ku yini a ku a hi leswi a ni swi lava ni lava ku mina ni tirhisana na wena loko a hi sa ni contract hansi ni vuye ni vulavula na boti hepi mongwe a ku ni kombela ku ni ta vulavula na misa luya loko ni vulavula na yena vanhu mati okay konca xitori xa n'wina na xitwa ni la ku hi nga leya because hi tirha hi nkarhi ne Yeah. so ka savuki hi lama kuma kona tiraka hi laha ni nga fika ni kuma titiraka kona o mi fika mi kuma titiraka kona yo sungula ku mi ta kota ku borha seni kumbe a ka nga ha ni ri nyika va tirhisa yona? yin'we i fike a ni nyika titiraka ta ku ringana tinharhu Okay. So se loko ni va ni karhi ni calculate ka leswi hi nga fambisa swo ka contract ya mina na leyi ni nga yi sayini ni te ni la ku xava tiraka na tirasiti hinkwaswo na swona laha ivi a twa xihundla xexo a ku no Chauke byela mina nkarhi wun'wana aka contract leyi yo ka yi nga fambi kahle or njhani na loko yi famba kahle a ku no i nga teki i nga xavi tiraka no kombela mina lexi wena i xi lavaka ni kombela i byela mina eze hi ku wena tirhelo ra wena ri ni khoma kahle laha ni vulavula ntiyiso kokwani Chauke a va xavangi tiraka yo borha mati ka nkarhi wa sweswi kokwani Chauke hambiloko vo pfuka va nga xavangi tiraka yo borha mati contract ya mina yi ni khome kahle yi kahle ka leyi ni nga ene hayi ku ni xota mali yo xava tiraka yeah. kokwani Chauke a va lava ku xava tiraka ivi n'winyi loyi a nga na titiraka a ene hayi ku a ni lava ku xava ka yena a lava ku xava aka kwala joni kambe le kwini va yi vitana no ri va lavi tiranyana ra tiraka na ti-quotation na tona na kwala fonini everything a hi hetini ndla 6 million tiraka ende mi ta yi ba kahle ngopfu a ni lave ku yi xava se va ku na yi tshemba kokwani Chauke se va ku no a ku milungu lava ku no ni kombele nga xavi tiraka loko wo xava tiraka mina swi ta vula ku a ni nge hevi ni ri na ntirho ene ni xave titiraka to tala hikwalaho ka ku tshemba wena yeah se yi make sense kokwani ku na mbilu ya kahle maswona i ku a va la ku dlayela lowun'wana dini exactly Mina ku va mbilu ya basi mbilu ni vona hi loko va khavula Xama after loko ku ta va ku humelele swikandala leswiya swa ku ri a ni ya va ku hey Xama ku na ku dya mali siku yinyi lo kokwani Chauke loko va nghena before va xota na hina vinyi va ndhawu va rhangi va landza ku mihlengo minjhani hi laha hi nga swi va ku va na mbilu ya kahle a va na mbilu ya va ku mi lunya nga chumu mihlengo mina ni munhu wa swona va ku a yi nga ri chumu mihlengo la ku yi tiraka hi rhumeli ngopfu hi ri mi kha yi kombela mali so kokwani Chauke na swilo sweswo ne but recently mi le ku trendeni swinene Exactly. not ngopfu hi ku borha ka mati before mina ni hi tiva ku borha mati ni swi hlana kokwani Chauke a swi endliwa nga borhi mati swikinyini but recently ne Yeah. mi le ku dumeni like mi duma ku va ni ta ku celebrate phela celebrate Mi munhu wo celebrate. duma exactly recently mi le ku dumeni ngopfu swi tikomba mi arhani vanhu lava nga va tivekaka why ku endleka yini i ku va na mbilu ya mina yi va yi basini a ni chavi ku tshinela aka vanhu ene ku va mina ni karhi ni humelela a ni nyaji vanhu lava nga hansi ka life liya a ni hanya ka yona na ha ri ka yona na sweswi a ni cincangi vanhu va lava vo pfumala mina na ha hanya na un'wana na un'wana ni n'wi teka a ri munhu loyi i nga ku siku rin'wana na yena a nga tshika a humelela na ku n'wi nyika matimba na ku n'wi encourage or at least leswi a nga swi ku swi ndleni swi ta n'wi humelerisa a nga va un'wana siku rin'wana ku fana na leswi mi nga ku swi ndleni a swi nge ti helela lani Yes. swi fana na sweswo and aka ndhawu ta so loko hi humelerile hambiloko ni nga fiki ni siya miliyoni mara loko no fika ni siya 10 rand ma kota ku va mi cinca swin'wana kwala hayi hi ta yi share mi nga vileli hi ta yi share 10 rand yaleyo kokwani Chauke then na mitwa ne mara hi ku ya hi n'wina sweswiwani ni voni xihundla xin'wana na mi la ku xi kopela ene mara ni xi kopela before mita xi ku famba na munhu wa n'wina
yeah boss lady na mi va swi tiva hi mina ntsena laha ni fanele ni ta na nkata yesi ni n'wi ta na nkata yesi ni va tiva kahle kata yo se a va voni xikandeni na va tiva na loko mi ri ka tihanimuna Durban mi mana Ni mi voni. yena mi munhu loyi ni mi landzelelaka swinene yes a na swi vona ku impela ma swi tiva so ko tala most of the time loko n'wanuna mina va swi tiva na lava nga kona na ta na mhani va ka hina laha na famba swin'wana na swi swona ho vuya ri ka vacation a nga tshama ka vacation lowani yeah swa tsanda mara it's fine ho vuya namuntlha ne Yeah. a famba swin'we vo tala va ri va wa n'wanuna luya u yo dyisiwa wa ya famba na n'wansati kwihi mara vo fana na mina a ri mina ni ta mi yimela sweswo hi ku ni voni laha mi suka kona na boss lady ma vona Exactly. the way I believe ku kwanjaka ta nga fika na fika ko a ni nga ta Loko a nga ri na fika a nga tirhisanga a ni nga ta fika to be honest a ni nga ta fika ni ta ma xavisa tiphilisi exactly Ku va busy pilisi ene tiphilisi. kun'wana loko a ku xava na vavasati va ku vavanuna va hina va tsandzeka se laha loko n'wanuna n'wansati a fika a xava ku ni xavela nuna bava ka hina swi vula ku i na tora na yena mi lero a ni ta va na mbilu ya ku swi ri mhani lava ni nga kota ku va nyika service ya ku va tlhe va ni nyika na cash ene ni hlangane na vo tala ngopfu sweswo va swi tiva boss lady va ta hlamuseta mi va vutisa va hlangani na vona na swilo sweswo ni vulavulaka hi swona a no rhandza ku pota na pota loko munhu a ni gangisa aka nsati hi ku hi huma kule yeyi naswona enda ku dyisiwa hey na mina va hambani pota to tsandzaka hina yeah I think se mi hlamula na ta ku sa ku ko Chauke phela munhu loyi a nga na mali wa tikomba ende n'wami mzimbulavulela mara swa tikomba ku wanca ku mali yi kona ntiyiso sana ta vusa ku se vavasati lavani loko kha mi gangisa lawani a mi phazamiseki mi ku mi to endla vahakatimba hi huma ka swona a ni phazamiseki gaza boxa a ni mi hembeli laha ni vulavula ntiyiso la yeah va ta vula madam ku va tshame va va na challenge queen na kokwani Chauke hi timhaka ta vanhu va xisati va ta tshama loko va tshamini mi nga chavi ku va vutisa a va vulavule ntiyiso lowu hetsekaka van'wani va endla video va nga mbalangi va ni fonela hi video call ku mina kokwani Chauke a no la ta mi vona mavele a siye mavele no nkarhi wun'wani i ni komba xikan'we a ku ni lava ta mi sendela swilo swo tsakisa loko a ni sendela swilo swo tsakisa a ni n'wi voni ni ni fonele ni ku hi yena hi ka mampela i senda video hi xilo lexiya xa sekela ni swi tivi swi vula yini view once xexiya i ta senda lexiyani loko mi pfula mi kuma ku lava ku ri thiya ti nga ta vula vitaka gaza vutisa lava boss lady all right Boss lady. boss lady minjhani hi pfuke minjhani hi pfukini a mi nga vuli ha mita se a mi tshama micacanyana un'wanyana loko mi kuma ku a sandza mavele a sandzela kokwani Chauke hello ka girl a ni rhuketeli no block o mu block ni hava nkarhi wo khopita na vanhu va ka gaza eish no mativa block ka girl no Hina vona ku- ku sendela kokwani Chauke tintswinyantshwinya ku endleka yini a mi se tshama mi swi endla a ni na nkarhi wa swona sweswo loko ni swi hlaya ni vulavula tikombisa na nini wa mina a swi vona ni swi vonaka a nga swi tivi a hi hlamuli no block yeah leyi nga tshama ni Kokwani Chauke- kresta nyana ko van'wana last week swi vona ku Last week? ene n'wansati i n'wanuna senda tiphiki ta munhu wa xisati se ni teka foni ya Chauke ni va busy na yena ni heta ni n'wi block nkarhi lowu a nge le mafon'wini a mi n'wi kumangi vito ra yena hi hi ve mi vhe lavela yini nga n'wi kumela yena a nga n'wi kumi sweswo a nga ti kombisa ku te ye sihlo wa le tsaneni mara ni swi vona loko ni ku ni kombela ku twa voice ni yi twa ku leyo kamiwa leya munhu wa hi xinuna nga n'wi kuma hi nga n'wi kuma kanele hi nga n'wi kuma yini a ni khale hi nga n'wi kuma mara hina hi lava hey hala na swi tiva ku hi nga n'wi kuma hava so okay se boss lady sweswiwani na n'wina phe mdumi ma swi tiva mdumi Ma ta n'wi celebrate. ku na boss lady ene lexi xi tivaka ne van'wana va ta mi attack ka Facebook ma swi tivi or kun'wana na kun'wana ma swi tivi already va attack khale yes loko i ku un'wana na un'wana hi kokwani Chauke yeah loyi nuna wa hi a nga dumi n'wansati va ya ku n'wi attackeni Swa i ti boha. tava ku he a wu nga endlanga yini a fate yini so by the way mara advice from mina ni a mi hlamuli leswiya mi concentrata ka swa n'wina ma twisisi loko mo hlamula hi swo swi endlaka ku swi wisa vanhu leswo hlamula kokwani Chauke exactly swi endla ku vanhu va mi tekisanya swin'wanyana na mhani ri leswo hlamula swin'wana ni va byele ndakwini tolo va ri vambirhi ni ku swin'wana mi nga hlamuli a ni ti ku va swi hleketana a ni dakwini mara na swi hleketa boss lady ma So boss lady- na swi hleketa na ni kha ni mi buwetela mi nga koti nchumu ni mi nwisa mati ku la ku huma swona sekuloko mati fayile ku munhu a nwa a hlata a tala mi n'wi nwisi nkulukumba lowu so okay kokwani Chauke yeah ni voni kun'wana futhi yeah mi kha mi nyika vanhu mali vo fana na va helele yeah mi fika mi va nyika a think ku ri birthday ya helele
Ntiyiso. ba hi mali Ntiyiso. mali ya mazengixine yes ko sweswo mi fika mi va nyika mali wa mi ri na mbilu ya ku nyiketa Hi xitalo loko ni va ni karhi ndzeni va mfundhisinyana andhawu veri voko leri nyikaka ri kateke ku tlula leri amukelaka Yes. mina loko ni nyika hi xitalo ku ta swo tala hi leswi swi nga yi swona ni swi tivi Yeah. loko ni nyika na swi tiva ku mindzuku ni ya receive swo tlula leswi ni nga swi humela ya ya ene swi ni endla ku ni ya ni nyika ku ya amahlweni naswona ku murhi hi woho walowo ku nyikela wa ku nyikela yes ene ni nyikela aka ndhawu ya right okay kwanca Ndzi ta sungula ku ti nyika vusiwana ku mi ta ti nyikela. no va xisiwana Na kwanca ti tiva. loko mo vona nga ri a swi endlangi ma nyika mali nge hani na bibele yi ri yini ani yi ri loko u lava ku lomba xikwembu nge xi lombi nchumu mara the only time u lombaka xikwembu hi loko u nyikela swisiwana hi swo sweswo ni siwana vivekisi byebyo lebyi mi ku byi vuya ku byi ri na commission wa swi twa Give and give us. ku na hoyihoyi leri a ku trendeni laha moyeni ka gaza ya va ku heyi mi sendi timali muni ka hlengwe lavan'wana ya Xama, ku endleke yini hi kokwani i va Chauke? baleka hi leswi nga twisiva ku va baleka Va baleka. And vanhu se va teka ingaku Xama i mbabva. So a ni kombela ku mi hlamusela ku endleke yini ku va Xama a dyi mali na ku endleke yini ku va mi nga kumangi mpahla ya n'wina in time. yes Ku endleke yini kokwani Chauke? all a right ku hembi ku wa ncawuka Mvulavula tisi, a ku sasiwi loko heta munhu ta laha. bambetela na ku yi chaya all right leswi swi nga endleka ku vuye ma-section a nga vulavula laha swi nga sungula kona mi kota ku twisisa xitori a ri boss lady un'wana na un'wana lava va nga lava information okay swi sunguliso ni foyineliwe hi mazengixini a ku mhani ku na yiza loyi ri u te Xama or mani wena na swi tivi Xama, yeah. u ri u lava ku rhungela kokwani Chauke suti mahala Cool. se ni ku i mani yaloye ni ku ni sende nambara ya i va senda nambara ivi mina loko ni teka nambara ni heta ni yi tlhava call ni yo twa voice hi ku loko ni vulavula na vona ni te Xama khombo ivi va hleka na va ku se mi teki swa chavi hi ku chavelela loko hi ri na yena le ka next ka life ka next u te Xama khombo se ni vheni a na ku khoma ku munhu loyi va vulavulaka yena hi yena na se ni swi twa ku hi yena kokwani Chauke va nga swi tina ku hi mani se hi burisana na bot manuel hi twanana va ku tekani ti-measurement ku halani giyani mi ni sendela se ni ya ka buti un'wana ku hi kha hi teka ti-measurement ni va foyineni ku na swa Chauke na va ku ya endla na swa buti ivi na Chauke va tekiwa kwalaya hi kha hi vulavula hi foni se ni va ku before mi ni sende ti-measurement n'we i ka ta buti ni lava ku xavisiwa ku malapi ni ta mo ni cheka swa endla mali mo swa n'wina mi ta ni sendela mali ivi va cheka ivi ni ku okay ni ta vuya ka n'we va heta va ni foyinela ku sungule vete 1.350 ne lo ni nga endli xihoxo mi tlhela ivi va ku ni xotisini n'wina ka ta buti a ni swi vonangi kahle ngetelani mali ya so a na swi tivi ku ve ni te ni ngete mali muni ivi ni ngetela kwalaya mara swi kona ka account Okay, cool. ivi ni heta ni senda ti-measurement leti la ku heta ku vulavula ivi ni va foyineni ku mara hina hi le ndleleni sweswi hi ta ku halani va ku mi hindza hi hala ka hina ta mi sende location ku loko ho kahlula hi fika hi ta endla hi kona mara swi tikomba ku hi ta fika leti mi ta mi nga tlelangi na se hi heta hi gimetisa swa ku hi ta endla hi kona ivi hi xa mundzuku loko rixa kokwani Chauke va ri na interview hala Joburg na van'wana ni va rivele ku ve mani va ka Chauke na vona tsandzeka ku kahlula hi fika le mara a ni byele ku already hi sende ti-measurement wo ya ku ringeteni le loko hi fika le ka boti manuel kuma ku a va nge se ze va rhunga hi hlangana na vo kun'wana ku dyiwaka swakudya ku ri na hi le khothenini ve ku na le ku xavisiwaka achi ka vafana van'wana vo rhandza vavasati ntsena ya hi ku halaya hi va swin'we hi heta hi famba hi fileteni ya vona la nga fika va hi pima kona swimbalo va kombisa ku a va nge se sungula va yimela ku va ta hi pima life ivi hi heta hi tlhela hi va teka hi va yisa kun'wana lava ku va rhungela kona swilo leswiya fika hi va deliver kona nte loko hi ri ndleleni hi kha hi vuya va ni foyinela va ku skoni wa mina a ni rhandzi ku kombela hi leswi va nga swi swona a ni swi rhandzi ku kombela ene na swa ni nga lava ku kombela ni pfumala gezi ni kombela mi ni chelela 350 se ni ku a na problem ni ta chela ku hambi mo yi chela yi ri 500 ka ta buti ni ku no problem ni ta chela ivi Chauke va ka mina mihlengo wa ka hina n'wi cheleleni yi ri 1000 marito ya mina lama nga hlawula chona te wo Chauke swi nge ni chela yi ri 1000 leyin'wana hi ta va chelela mundzuku loko hi ya koleka swimbalo mo ni va chelela 500 leyi va lavaka yona
ni cheli 500 and then ingaku a ni swi tivi swi fambi njhani ka botman wa ta hlamusete boxe Yes. va ni WhatsApp a ni nga yi voni WhatsApp va heta va tlhava call va ku ka ta bote nghenani ka WhatsApp ivi mina ni pfula WhatsApp ni kuma live va ngo ka ta bote ni nge telele 108 yi dwi ti-charges leswi Chauke na Here na Mazenction a ni va byelangi ni yo ngetela mali ni yo wina heta ni teka topic ya ku va nga ni vutisi Chauke ku a va ku yini boti Manuel hi ku ni twa nga ku swi ta ni nyumisa a ni twa nga swa mhawuse manje ivi ni va chelela ivi hi fambisa sweswi ya fika le until loko se ri ya xexa mundzuku ni foyina ni WhatsApp ni nga ha va kumi ene loko ya ku pimiweni va hi propose in 3 days before wedding laha ni nga tlhela ni va vutisa ni ku mbariwa yini va ku dropa nyana ka ta boti na ha vutisa theme va heta vuya ka mina va ku i anything because mani byeli Chauke ni fonela ni masipala hi tiva theme yaleyi se Chauke va ku hi ku mi ri mina lava nanaka xoko va hi tiva theme ku va kwele Joni vutisa ni vona boti Manuel va vuya ka mina va ku i anything ka ta boti as long ku ri traditional ni ku is fine xavaniki ke va ku ni lava ku mi langisa laha ka blue na red mi langa yini ivi ni vutisa Chauke ni ku mara hi nga teka yini red Chauke va ku red hi kahle ni va byeni ku a endlani red leswi mi ngo i anything Yes. yeah ivi tolo hi fonini kusukela 9 Ya nampundzu. 10 Ya 11 nampundzu. 12 1 Nampundzu na nhlekani. mina ni sungule 8 a no ka ni nga ri ku va byeleni Chauke a ni chava ku hlamusela ni sungule 8 ya nkarhi nampundzu. yi nga endli foni n'wana bavani va fonelini ni ta va Mina koka hi boti. so ivi se hi zela laha swi nga fikelelaka ku se ivi medemba ku va ta va xa rokolo ya va yimbaleni kani kwini aka ni ndzi na yi xavaka Truworth ni lavi no pahla bayiza ivi mina ni ya ka Bogato ni xava buruku leyi ivi a ni mbale xikipa xin'wana xa Bogato ni ku a ni xi mbalambali no xin'wana xa mihlovo lowu a ni xi mbaleni kwalaha mucato na loko a ni yo mbala lexi a swi ta va swi ri beta Cause ni vona vanhu va khe va yeketela va kokwani Chauke va humi aka theme kokwani Chauke va ngheni ntlangwini va nga rambiwanga ku ri ku kokwani Chauke vhiki hinkwaro a va ri ku communicateni na n'winyi wa mucato gigi mina ni vulavule na so there's no way ya ku a va rambiwangi ende ka gigi leyi a hi ri ka yona na kokwani Chauke A ku ngheniwa a ku ngheniwa hi list Eish, vo ma rhandza ku hambi mina ni nga dyela ri kona vo ma rhandza ku dyela A va nga lava vanhu va ku dyela na nomu ya laha. swa ku mi vona va Mazenction va ri lemi ku hayi na hina hi ta qualify a wu nga ta va qualify nghene hi voko ra kokwani va Chauke Mazenction va foneliwe hi Pastor Agias vona hi voxe ya va famous one ene loko And- Pastor Agias va kha va nga va kumi Chauke va tlhela va rhumela vo Mazenction ni endlani ku ni kumana na Chauke so a vo ngo lahleka a ku ri Na na misunderstanding. misunderstanding loko na le ka list a va ri kona loko fika Na le ka live list a va ri kokwani Chauke hi hlaya hi Ni vonile. penda ni vonile ka table na hina a hi tsaliwe ka gaza boxa kwa n'we mi nga fitangi ka list ve mina noma va ni vitananga oh okay mara na mina a ni nga ri Va kona veki- a ni nga ri kona a ni ka vacation na mara mhani lowu dlayisiwa hi ya nomo. a ni le ku byela mina ni kopela Nyaka, kokwani Chauke nyaka. ku rhandza nsati ya se a hi nga ri kona hikuva Chauke a ni ri ndhawini yin'wanyana ta mi komba loko a ku mala laveki Ya, nyaka ya. nyaka yeyi ho hlani na ku hlaya bibele sweswi Hlapi na ku hlaya bibele okay 5 hours ago okay ni voni tatana Chauke lavatsongo tatana Xama ya after loko ve na hoyihoyi ku va laho wu haka tima na vudobori ehe va ku Hlaya na Bibele. hlaya va good day good people just want to take this precious moment and apologize to kokwani Chauke's fans and his family for not delivering my service in time i xilungu ku ve na misunderstanding between mina na kokwani Chauke hi mhaka ya theme Oh, swo okay. tala mi ta swi twa ka podcast ya timenemene ta ka ka gaza so va ri ku ve na problem ya theme and stuff yes because theme a ku ri black ne a ku ri black a hi bohileli hi black yeah so ni ta va vutisa maybe hi nga zi hi susa kokwani Chauke hi ve hi kuma mike tatana Xama va tshunela kusuhi ne producer kumbe a va tshuneli la va ta ti kumbe kokwani Chauke va ta tshama behind now no problem kokwani yes kokwani Chauke va tshama laha ku nga na- ku nga na Yeah. mic okay okay all right Okay, okay. yeah Xama mi nga nghena nghena ya hina mahelele ximiyeli ku dlaya he mateka mahelele ti fana na mina mateka woy Ku ndumi ku ri kahle. stay soft mina ku mesa thanks for ta xini na sweswi minjhani mihlengelo ntsongo mihlengelo ntsongo shemen Xama
alright a ri na kokwani Chauke va ha ri kona kokwani Chauke Chauke mo tshama la tshama kusuhi na boss Boss lady lady mi nga hambani a mi hambani munguna vambirhi Gucci naveli Gucci Ni ta ku pambulela ya mina ku ringana. mina xinengani la ya kokwani Chauke leya hi yo liya Leya hi yona. a ni vuli ku leya hi yona mara ni vula ku liya hi yona yeah so already se hi sungule ka timhaka a ku ri na hoyi ngopfu ka gaza ne lava mi nga tlhe mi bana tihlamba mi rhuketela van'wana kwalaya ni xo ka mi daku bira mina hi munhu wo rhuketela a hi munhu wa No, leswiya swa khale musa sweswi. no I think I'm rhuketela vanhu va ka Facebook not kokwani Chauke Mara leswiya a swa 20 hours ago 20 hours ago phela mi vulavula a va rhuketela mgoboza a rhukete mina a rhukete mina na hlayi hlaya phiphen hi n'wini ehe 20 hours ago va ku ve Chauke u ni hakeli 8,000 mina mani tu ya ha tu 2008k hi ngo tu 20 hours ago a mi yo dlaya kumbe kanjhani a ni ta kwini. a mi lo nyanyuka A ni lo nyanyuka. phela ku na ku nyanyukisa hi mahlo Ku nyanyukisiwa hi vanhu. ne And a va ha ri kona namuntlha. eximata mi hokoko Ni ri wexe. mi ri n'wexe Ende Chauke va ka hina. mi ta chava no foyina phefs va mi fonela sikoni mi ku ni lava 500 500 mi nga va nyiki ne Sikoni ni lavanyana xava swibobo ra tshembisa ku na vhiki ra swibobo vo tembisa it's fine se hi ku ya hi mina loko ni twa xitori ne kokwani Chauke na swa ta vona va na mbilu ya kahle swinene Swinene. ne Na pfumela. ya okay Xama ku endleke yini what happened Swi ta lava hlamuserini ne. yes And leswi va nga swi hlamusela hinkwaswo swi ntiyiso. ya Ni nge kaneti swilo leswi va nga swi hlamusela ntiyiso. na timhaka ta 8,000 etiyisi u ti 8,000 va sende Kwalano wena u yo mena. mi mani mina kambe Mgobozi. A va sendang 8,000. Ni nga ka ni nga yi vuli mara ai 8,000. but it's more than 2,000 Yeah. yes Yeah. thank you then i vo nga mi nyanyukisa Ka no va loko ku postiwa swilo ka social media. Mani nga ri munhu wo hlamula masungulweni. yeah Mara u kuma ku vanhu va ni mention la ka post. yeah So ni kuma nyanyukisiwa hi matihlo ma vanhu. yes And after va swi nga fikangi la swi nga fika kona. because loko va ku Mina na kokwani Chauke a hi nga ri ku lweni. A va nga ri ku lweni na mi kokwani Chauke. kokwani Chauke hi munhu wo kokwani Chauke munhu wo rhula Wa vona loko va nghena la va fika va xeweta mi ku sungula. lari matihlo ma vanhu ma nyanyukisa. nyanyukisa mani ta ku ndlala nyanyukisa mara va mi nyiki mali so question leyi ni nga na yona ka theme kokwani I think boss lady ne vete hi kombe mi vutisela theme se n'wina mi ku no ni ta ve ni ta vutisaka n'wina i manga mi byela theme ya ka nga ri yo A ni nge vuli vito ra munhu la. mara munhu loyi mi nga Ni twanani. Ni twa ku tradition. okay yimani na ku hina hi rhandza hi lava ku endla ti-follow up kahle munhu loyi mi nga vutisa yini a rhambuni mucatwini Arko. urongo mfo urongo sesi urongo Arko. koti urongo malume waloya a khomi screen a cinca mbilu waloya munhu waloya okay nona na mati hey Manuel Wandlana ya kwembisa swa omisa nkolo phela why munhu loyi a mi byelini na rongo A ni swi tivi. na sweswi a hi se Steve. tiveka and u onhili Yeah. kahle munhu loyi a nga onha hi loyi a nga byela Xama And theme ya swilo wrong. a swi nga hambaleki. Loko theme yi ri wrong u onhini. Ma twisisa na. U onhile. Va onhi ngopfu. and Mara sweswi sweswi swi onhe na brand ya kokwani Chauke phela kokwani Chauke is a brand and phela swa mina and vanhu And then ni va va na yekela. present kokwani Chauke la. mata na present Hey, ku na present. kokwani Chauke na present Present kokwani Chauke. alright and mina swa phela fanele na endla video mi loko ni suka la nata na endla video swa ni kokwani Chauke a va yi amucatwini va nga mbalanga theme yona and hayi ku ani kokwani Chauke yi tala ku vula ku phe mani dyondzangi xikolo yini ani mi xilungu xa vanhu lexi ni xi tivaka ne hambi u nga dyondzangi xikolo loko ku ri na mali u tlula na loyi a nga dyondza u tlanga la nga dyondza Se kokwani Chauke Mgobozi vo hokoko hi lava mgobozi va nga dyondza xikolo wo hokoko A va ri ni vudlelweni. ya endla video namuntlha ni kokwani Chauke va endlisiwe swa wrong hi Emmanuel Xama and Emmanuel Xama hi endlisiwe swa wrong hi ya lowa mbilu yo biha hi mhaka lowo mbilu yo biha heka sesi boti So Khoma screen. kuzani ni bateli na present kokwani Chauke na. okay Ni vona ku swa fita. Good. Ku loko
u byela munhu ku sorry a wu famba ximandlamandla a na mali ya ku ni nga va nyika yona but leswi ni nga ta va nyika swona temba ku na loko va swi mbarini va ta ku ya u hanya vulungu phepha swi kokwala swikoko hi kombe ku swi vona ku na lava va nga ta ku ni kombela beke liyani lava nga ta ku a ku endleliwa PR ku swi kumeka swi ri kona endleliwa PR swi kona kwalawani ya tika yo ya tika beke leyiwani tiyo tana na yona a ukorama a swi tiyila ka maheleli hey hi loyi tiyo ma yi vona DJ ya hambi sweswi kokwani Chauke hambi sweswi ti fanele ku ni ya manager philani mihlovo okay hayi va kombe xipizani nyana hayi ngopfu wow mina something kokwani Chauke proper mi ta hlova ni vona swi enerile ma ngibona u va endlelile u va endlelile u te na present u hanya vulungu phema ma swi twa ku valungu loko va kwatisana va ta na mabulungu famba ximandlamandla Xama hayi na van'wina mi nga vona ti-picture ta mina tolo loko ni ri mucatwini lowu rhambiwa ku ngheniwaku hi vito na ID xisuti lani yimbalini ni rhungelu hi yena a nga ni yisa ndiyandiya enda u ni hakelangi wena enda u ni hakelangi a swi boha i suta xikweleti mi vonini all right se ku na yin'wani ne unfortunately a swi le mavokweni ma wena ku vi na vana van'wanyani a va fanekele va nga trendisiwa va ku lowu nga nuna u mbali suti yin'we nga ri vhimba mukhwama ivi ku va na advocate ni vulavula yo yaleyo hayi a ni mngala hi la ku yi touch so vana lavaya a va faneke va vi kona hi Thursday right a fa va ti hi Thursday then ku na swin'wana swi nga nghenelela ku va kota ku va nga fiki a va hakeli in fact a swi hakeli swilo hinkwaswo ku vana lava va ti tsakisa a Senten va twa ku nandziha laha n'wina mi nga nyikela mi ku ri ni ta rhunga swilo leswiya n'wina ni yo menxioniwa ne ivi a heta a ku ni lava nambara ya wena ivi a ni n'wi DM yona then a ni fonela then what happened laha ni ta lwa na wena na advocate ni kwala a yi suki ni mi vitane hi wangani wena na advocate ivi mi tsandzeka kuta hi Thursday ivi na loko mi nga ti mi nga ni byeli ku mi nge ti ni te mi ta hi wavunharhu remember ka hina group musi ma swi twa ku mina na noma na ti vulavulela ne se vulavula ni mi heta then I will speak yingiselani ni ri hi Thursday a ni mi byeli ku mi fane mi ta a mi tangi mi ri vambirhi va pfumela point ya n'wina va pfumela mi ve wrong ku hamtangi ende na ku vana yimelani okay na ku vana a va hati a mi na byeliwa ende munhu ni nge teki swilo ni n'wi nyika a nga fitangi mata na avoida yini na avoida leswiya swa ku u ta fika u mbala xilo wena ivi xi nga ku ringani a loko kusuhana mina na mi kama 1 2 3 and then u ya ku posteni na mi kama lowo a wa ha famba hi benze kama lowo a wa ha famba hi benze loko ni ya ku tekeni ka suti u te ni ta fita u tini nkarhi lowu a wa ha famba hi benze a ku ri benze ya cash a ku ri benze ya cash teta mgobozi na swi twa mi nge ni bambeteli yes whether ku mina na ni ya vona suti or a swi nga bohiki ni ya cause a nga ri swa mina a swona yes hambi u xita picture ku hi lexi ni rhungini hi lexi a swi nga bohi ni ya cause a ku nga ri mpahla ya mina mina ntirho wa mina loya la a ku ri photoshoot right so reason leyi nga endla ku ni ku maybe ni ta hindza hi kona a ni fanekele ni ya soxa and advocate lava lawyer i lawyer ya mina and va tshama va ri busy ne se ku mina na vona hi na vuxaka lebyinene bya vaboti sweswiwani swa ku a ni ta endla yini na a ni ta hindza hi kona ni va vona ku a hi va rhungini and na swiwana ni a ni vona lavayani a va hatangi it's fine hambi ka mi nga yi release but hi kombeni ku hi lexi hi rhungile loko a mi yo vula sweswo yes mara ku n'wina mi nga ti hi ri twana ku wena na advocate mi nga ti mi tlhe mi nga communicate a swi ni tsakisangi na mina swi mi disturb kwihi ku va hi nga tangi hi ta vona suti yo ka yi nga ri ya hina a ni yimeli vo n'wi dyambu hinkwaro se n'wina hi ku mi tshami the whole day sweswo tsena a ku na tibouncer la mara mngani wa mina ku twini ne ni ta senda yes it's fine yeah please va ta senda let me advise you mngani wa mina again
mina na n'wi nyika advice guys all the time loko munhu a ri wrong ne a nga lwi u rhanga u vheta a lunghisa a kombela ku rivaleliwa I think fana post liya mi nga endla ne you disrespected kokwani Chauke ne Yes. mi hambi munhu rhuketela mina a ti bra ni twihelo but kokwani Chauke helped you va mi pfuni swinene to a point ya ku loko se mi famba ku a ni tekanga mali ya Chauke mina phela swo na ri disrespect va xave gezi va nyiki mali ya va swakudya nyika mali ya swakudya mali ya achake va n'wi requestela xingangu xa yena xi fane xi ta va hakela mali yo requesta Va ni xavela- nyiketa So- na mali ya mavuso kambe mi xaveli 24 ne mi xaveli na 24 kokwani Chauke va n'wi endlele se swo tala emngani ngopfu. ni kombela mi apologize hi kwala moyeni Apologize, good. Kokwani Apologize. Chauke. vahlengwe Uh-huh. hinkwaswo leswi nga endleka ya sorry n'wana bava Kokwani Chauke. hayi mina eze ni nga munhu na mehe ni ve ni swi twisisa ku munhu wa endla xihoxo Kokwani Chauke. nkarhi wun'wani ni endlisa timistake na sathani wa nghenelela Kokwani Chauke a ni kombela ku hambi mi ta mi ta yima hi laha ku mi khomana hi mavoko a ni tivi producer va nga ya kwala kusuhani koteka ne Kokwani Va Chauke Chauke va na na Xama mbilakazi. va lava ku hi lava kokwani Chauke na Xama Yeah. ve le ku kombelana ni ka rivalelana va rivalelana hayi ntiyiso wo fana na kokwani Chauke a hi munhu wa nsele a ni ti lunghisi la vanhwini yeah. vo to khomenta van'wani va vula loko se mi ta fika post leyi kokwani Chauke munhu wa njhani Yes. va koho lava ni nga va pfuna lava a va twa ku vava swa ntiyiso hayi lava va ku ni teke mali ka machonisi ni dye mali ya mhani lava a ni va pfuni Hi landza- akaza kokwani Chauke Hi khensa- tlhelela ka mike leyi va ta mi vona kahle ka mani a ku ri na xin'wana a na ku swi vulanya va helele na voveri va kombela ele mi fanele ku ti vutisa namuntlha ni sindzukini na vu hi ta vuya ka benze ku wa benze yi nga ri kona mngani mi famba kombe ku rivala ngopfu ka boss lady n'wansati na power henhla ka munhu wa yena mina loko munhu o faka ku ni kombe ku rivala loko ni tlhela na ndlwini ivi katayisa xiku a hi n'wi rivalelangi ya suka so boss lady ne not hi ku vo control vavasati va sensitive swinene ende kokwani Chauke mhani lavayani ne vavasati a va swi lava ku va vanuna va phutisiwa more especially ku fika ka timali so mhani lava hi vona va swi kota ku senda na vona mi faneke mi apologize hi xitwa ku va pfumelini va senda timali mhani lavaya boss lady katabuti kulani mbili katabuti aye ni rivaleleni katabuti a ni mi rivaleli ni yo rheta mi retini vo nyanyuka ene mi nyanyuka mi kha mi pfuniwa hi squeeze wa n'wina mativa na mativa na mi dlayisa ka buti exi va ta ku hina vaakatimba phela buti okay podcast ya swilo swa matimba wa se ku rivala ni nga gaza mngana Ti tele. masection ya vanghana va mina hi riri ni rivaleleni ya hi mi mi rivalelini okay okay hi ta fika voice lawani mara bra mina ne ngiziva millionaire msaluwani yes a kha ni caca ku wena akhawunti ya wena tshame yi nghenisa 1 Million million na. namuntlha a ri ku ni caceni bra mina ku ngheni timali muni what happened ta ha ri kona timali i va mani va nga ku dyela timali leti a wu ti dya na va mani a ku na munhu a nga ni dya mali mi yo yi Okay. dya mi yo yi fahlaza falaza mali ya valungu yi dya mnungu hi ya tirha yin'wani va lohokoko okay okay yeah what happened ku endlekini a yi ngo chavisa mali ya okay ku va ku matihlweni ma vanhu swi ngo languseka yi nga ri yi tele wo ni ku nyikanyana xitsongo background ya mina yeah ku na ku kuma mali sweswi ne u kuma ku kaya ku kahle ku na ku kuma mali sweswi u kuma ku wa fane wena u Wa lunghisa lunghisa. wa twisisa Eh. so mina ku mali ya a ni fanele kaya ka fani ku lunghisiwa loko se ni sungula ku trenda hi mali liya a ni nga ri na mali loko ni sungula ku trenda hi mali liya loyi wa swi tiva loyi a mi dya swin'we mali no a ni fanele kombela mali ka yena ndzang ni dya mina ndzang mara A ndzi na pen mina, Xama. kuna mina ni vulavula ntiyiso ni vulavula from my heart na ma vona fana ku wancaku hambi wo dya mali anyhow i business va nga dya 100,000 I once thing, off. but I once it's not a off. once off thing va nga dya 100,000 today tomorrow va endla yin'wana because it's business se n'wina laya business wise
va ri vala mati va omele mikolo swivutisi leswi taka swa tika phela yi ome ngopfu se Teka 32 ya so mali liya loko yi ta ni yo twa ni twa ku ve ku ngheni 1.8 million 1.8 a vanhu va vula ku vulavula na n'wima swi tiva mbira mina ntiyiso n'wana futhi yi tiva hi n'wina ya mina ni nge ze ni kuya kule mara swa 1.8 million serious bete 1.8 million mara ivi kokwana Chauke va vulavula hi 170,000 but from 170,000 liya bum is making a lot of money today kwe a ku ri mali muni leyi nghenini if mina ku disclose a ni nge yi vuli mara yi nga fiki million a yi fika a ku million enda million ya yi tele hambi ka ku ri 1 million ntsena. bon a yi fika million yi yo va na swo tala u bore mati kaya phela mina before ni sungula ku endla swilo la Gauteng loko ni kuma mali liya a ni tekangi vhiki na ha ri la Gauteng Vhiki ya Vhiki ni ya kaya Okay. ni swona ku swa ni bayizisa u bore mati a ka Ni sungula from a Sustain. dyiwese sanxele phalavurwa xidini ivi a dya lexiya a va a xava kiya a xava bentse ivi mali yi nyamala hey ndzi tula birthday ya cherani lexiya mi kha mi xi fahlasa hi mali a wu ri ku swi voneni va Dr. Zedlen chavalala a njhani mhlamuli ka xi fahlasa ma nga nhlamuli mi se mi la ku twisisa ku okay mali liyani ne loko va ku yi helini kumbe ya ha ri kona na ina or ya ha ri kona mali mali na ha ri hava okay okay mali a ya ri kona se mi nga vula leswaku xisesana lexiya xi mi pfuni ku dya mali liya vusopfa hayi loko xi ta ka mina a ni nga ha ri na mali ngopfu ndzi tshama xi vula xi ku n'wana wa vusopfa lexi xa delisa lexi Hayi. okay a yi nga ha ri kona ni mara ni tsakisa hi ku a ni nga swi tivi ku ve ri borhi mati ma huma mati ma huma mo ka ma nga humi ngopfu a ni borheri kokwani Chauke a ni nga borhile u nga borhela xama a ni nge se va tiva kokwani Chauke nkarhi lowa Okay. ende tsundzuka vona a ku ri swilo swa ku vona u nga borhela xama mati Hayi la- hayi la mali. na ndzi La mali liya, hayi leyi nga lava kokwani mali Chauke ku na ka kokwani Chauke Vona. okay lexi nga endla ku ni endla swilo fast remember loko u khoma mali a wu mind ku vita a wu hleketi ku vitana vo mali ya nyanyukisa ya nyanyukisa mali that's why vitaniwa vo Jokoniya va ta va ta borha mali un'wana sweswi a nga vula ku mina loko no khoma a ni ri vanhu hinkwavo va fana a nga vula ku loko no khoma 2 million ni nga endla sona va kona va yi khoma ku mali yaleyo mara a hi la nga endlangi nchumu so mina loko ni khoma mali ya loko ni fika ni borha mati kokwani Chauke no va tiva ni nge se va tivi ende nkarhi lowu na ha ku fika ka Facebook Yes. remember TikTok a ni nga ri na yona no va na yona so loko ni borha I'm just on cost ma 60 something 68 matlhe ma nga loko ma huma nyana at least loko ma huma loko ni hi siku ro sungula va borhi va nga makumi but va makuma hi siku ra vumbirhi and a ku ri ku ni le ku akeni na ku project nga yini and then na ku vuya futhi Gauteng mitwini a ku ri timeters ti nga teta 60 something a ti tele a ti fika 120 a ti hindza ni ngo nga ha hleketi mara na kokwani Chauke loko mi ri na 60 something thousand yaleyo mi va borha kambirhi va tabula i mimitimbirhi kahle sweswi a ku fanele ku ri madamu laha kaya loko a ni yo kuma kokwani Chauke se mara ni xivutiso xa mina ni twa nga xi za hi hlamuleka mali leyi yi maki yini yi borha mati yi xava benz benz is around 450,000 200 xi fiki xilo lexiya a xi fiki okay 201 something One something. yeah 100 and something thousand yeah 100 hayi a ni nga fambi xikorokoro 200 and something a yi ri vo 270 yeah thousand. a yi fika 300,000 okay ivi ke ivi yin'wana ya kwe and the benze i 2 liter ne o se mi sungula ku tiphina na vaakatimba vuborhi byi nga na vaakatimba ma swi vona vudobora byi na hakela ma swi vona touch screen kwalano mara ni tisoli loko mi yo kuma n'wansava No. wa ku fana na boss lady a ta ka vulavula swin'wana mara andisoli andisoli i dyondzo leyi ni nga yi dyondza andisoli so ni tsakisa ku tiyisa dya vulavulisa andisoli ji ri i dyondzo Leyi ni nga yi swi kahle ku dyondza hi van'wana u nga dyondzi hi wena swi va ngo loko se dyondziwa hi wena and lexi ni tsakisaka ku yini i ku ri a nga tisoli loko a tisola ta tihinga kulukumba lowu i dili mali e rey mara mi tisoli na tsongotsongotsongo no mara switsongonyana ku tiso bona swa nawu tisola swi nge vuyisi ti rivaleni munhu u fanele a ti rivalela okay Vutomi byi ya word of the day i word Ti of the day rivaleni.
word of the day Word of the day swi sungulisa- Irivalele. Ti rivaleli. hambi u dyi mali vusofa Ti rivalele. va ta va kona va dyaku mali leyi ne va ta va kona va dyaku mali leyi ne u kuma ku munhu after ku yi dya a nga hanyi 2 years cause u va na stress ende wa chava loko vanhu va vulavula hi swona ku ye u dyi mali so mina hambi no kuma vanhu va ka va disturb hi swona no n'wi vutisa ku a yi ri ya mali a yi ri ya mina yo mtlumbisa hi movha ende wa ta lexi ni tsakisaka yini u vona i nga ri loko ni langusa u twa i nga ri ni vavisekini wa swona Okay. so leswo swa ku ni nge he pfuki ni ya ku tirheni okay marhambu ni Madama kahle jikini. ni kahle Madama jikini? hayi ku dama jikini a mi nge hi ku tirheni why hi ku mi tirha or vatandlweni ni ri a hi swona leswo swa ku ni nge he swi koti ku ti tirhela so mi vhete mi xava michini liya no michini yi xave before mi ni ta vutisa na xivutiso lexiwa michini ni yi xave hi 2022 ya 2022 okay twanani mina vutisa xivutiso lexiwani xa ku veri a mi ri na nsati loko ku huma mali leyi a mi n'wi jikela mi ya landza wahaka timba lebyiya And xana then hi swona ke nte ka tafula leri ra ku hembiwa before a nghena kwalano namuntlha hindi loko hi paki movha hi ke hi vulavula na boss lady na kokwani Chauke aloya ke hi vulavula u hindi ya ku pya sweswi laha a vuya ku hey i kona ni kombela ku u nga vuli vito ni kombela ku u nga vuli vito ni nge vuli vito wena i mfana i rhandzana ku na sesi luya ti voneli loko mali hela xa famba xa vuya la leswi ni nga swi vonisa xo xa vuya so la ni vutisa xivutiso ku hi mpela mi jikeli munhu loko mali and ala ku cata hi December ya kona ala ku cata hi December ya kona na hina a hi nyiki ti-invitation loyiwani yingisela a ni ngo ka ni nga yi vulavuri ngopfu ni hlonipha sesi luya ni hlonipha swinene ni twa i nga ri loko ni yi vulavula u hlonipha dokodela ya Okay, dok. a hi munhu wa social media so u nga kuma ku se loko a vona wa ni twisisa na van'wani va n'wi sendela swi nga n'wi khomi kahle Yes. a nga ni jikelanga n'wana wa vanhu na me a ni n'wi jikelanga ku va na sweswi swi nga ku ve na ku jikelana ke ku ve na sweswi nga humelela ni nga ta ka ni nga vulavuli hi swona dok mi n'wi endlini dok hayi mina Doc. dok a va endlangi nchumu bila makulukumba lowani so it's fine ivi mi ya kuma luya wu dya timali nyakanyaka thengeni u ya va haka timba beku xi mi endlini wativa xi teka na leyi ya vusiwana xo korisela xikorisana mali ya rhavi no endlani lexiya ni twi ku loko mi find out nganani mi find out ku xi mi tshikini xi ri debe na n'wana na un'wana n'wi mi tiva ku ha munhu u kwala yaleya ni yi tivi ve ri byi tsala papila ku ni la ku ti dlaya mara makhadi na tiphini makhadi na tiphini hi letiwani u makela n'wana a ni n'wamhani luya na n'wana wa nhwanyana a ni ri ku ve ri mavito ra xona mavito ra xona xivayana a ni swi tivi mina hi ta ku xiphephana xiphephana u sala u makela n'wana wa mina xiphephani yindlu ka khadi leri ra absa ku na 4 million ka leri ku na 5 million u teka ve ri mi tsala papila mi veka laya ni endli na ti-investment ta 12 million ve ri mi teka mi ve ri ti-paracetamol tiphilisi letiya ta loko nhloko yi pandza mi to bola futhi to ka ti nga tirhi mi ti khavakhava mi ti ba hi layini mi ku se ni la ku koka nifa sweswiwani mi xi sende ku xi ta kota ku mi rivelela hi swona wa tiva madyambu lamaya swi ri hi swona vona a ku ri na nhlikani ku na xin'wana xa ex ya mina ku na xin'wana xa ex ya mina xa Tlambi na xi tiva lexi u vulavulaka hi xona so a hi ri swin'we nhlikani luwa na xi tiva lexi u vulavulaka hi xona ivi mi hisa un'wana a teka picture a teka foni ya mina a posta mina na hlanganixiya ka social ka Facebook lexi a mi ri na xona na nhlekani ya ende loko ku ku luya un'wana u le ndlwini wa ha ri ku koriseleni laha ni weliwe hi nhloko kasi ku se 5 rand a ni swi account tivi ku a ni disi yini wa tona sweswi a ni swi tivi ku a ni ya lava yini ya se ka xisesani lexiya xa Ntlambi i nga ngheni ka lehe a hi dzike ndzizani xa Ntlambi na xona xi ku koriseleni a xi koriseleni hayi lexiya ende xi na vudyela lexiya a ku ri munhu wa mampela hayi lexiya i munhu wa mampela xi na vudyela hi ku na sweswi xi le sesi wa vudyeleni Tlambi
wa swi ku munhu wa mampela xi rhandza vudyela cause na sweswi xi le vudyeleni sesani lexi xi rhandza vudyela so ana veka leyi wa ni nga dodge question ya wena ya ni nga ri wa ni nga dodge question ya wena hayi u nga ri va nga doji a tshikeni ni kombela ku veka khomanisa liya ni kambe ile ya ku ani hi swona na ku a lava ku ti dlaya mhaka yi sesani lexiya ni find out a nga ri timhaka ta yi sesani lexiya kahle mini na problem ya byala ya loko no tshika byala ne ni nga va right evuton'wini nga ri memory ya mina yo famba no timhaka ku a na ha ri na mali oro yini hi mhaka na before cause a ni swi kota kusuka tlabeni ni nga swi tiku ni fambi njhani ya ndlwini ende movha ni yi pake maloya la mhuma kuma swo ya ni nga swi tiku ni yi pake njhani mara nhlama nampundzu lo ni pfuka nampundzu ni le ndlwini wa ni twisisa ne so a ni nga lavi ku ti dlayela xo isesani lexiya a ni swi tiku leswi a swi humelela madyambu lama hi swi swa yini a no langiwa attention and a ni yi lava hi ndlela ya wrong wa ni twisisa okay loko I think that time hi tshama hi hlangana mina na n'wina na Philani kasi i titswalo yes project land extension 20 le ku dyeni mi fika muku muni mixava tigawula mazunduka last year ma ya ha ri kona bands a yi nga ri kona siku leriya a yi fambini a ni yi xavisini nkarhi lowu I think a mi nge se xavisa mata why no nga ti loko mi boya mo ka mi nga swi byela vanhu a mi nge se xavisa mi hundze hi kona Philani Diku munghani xavisa bentsi leyi cause ku maintain swi ta ku tikela u xava tipholo or timovha letin'wana timbirhi u nyika un'wana a endla Uber or Bolt wena u tshama na leyin'wana ku leyin'wana yi ta ku phusha na loko u nga ti fosteli hi ku movha wa wena leyin'wana at least ne wa mi nga tekanga advance leya cause ivi di xava ti-Gucci na iPhone mi xavisa bands Di xava ti-Gucci mi na xava iPhone. ti-Gucci na iPhone 14 Pro Max na xidloko xa Gucci ni vheni ku wow na namuntlha maphili xi a yona Gucci leya mi nga mbala laha mi nga xava yona a yona okay a yona why mi nga xavisanga mi endla the way Adama nga mi byeli swona cause I think a ku ta ku ri business ko va hi ku vanhu a va swi tivi ne benze liya sa ni yi damejini ko va hi ku vanhu a va swi tivi mali leyi a yi sele na yona a yi nga ta wetha ku ni a na ku pfala swin'wana ni kaya mali leyi ni nga yi xavisa hi yona a swi nga ta endla ku ni xana tiphulu cause mi xave 150,000 so a ni yi xavisanga 100 less than that ni nge vuli ku ni xavise mara yitsongo mali leyi ni nga yi xavisa mara loko ku ri ku i 100,000 a yi ri movha leya a yi loko yi ri 100,000 a yi ta endla a yi cema swo tala seni ka yona a yi cema a yi cema so vanhu vo n'wi vula ku mara hi mimi ni swi tivaka ku mali leyi ni nga yi xavisa yona a swi nga ta endla ku ni xava na pholo no a na problem hikuva ni xavi movha ni xavise movha ni nga ri na movha sweswi ni pfumeleli ku wa ka mina so ni ta pick up futhi swi ngo teka nkarhi mara ni ta pick up and then no hi kha hi ya ku pfaleni Gaza I think yi nga mi pfunaka ku sweswi i business lero rhunga cause ri na mali loko ri na mali business leriwani i ku va n'wina mi kota ku deliver swilo swa vanhu in time vanhu va nga n'wi landzeleli i ku vanhu va nga mi landzeleli cause the more mi teka to data vanhu then you don't deliver swi nyanyisa ku yisa business ahansi ma vona se swona swo fana sweswiwani ma vona ku mi yi tirhi njhani ya Kokwani Chauke mi pfale minomo sweswiwani se I think na le ka letin'wanyani mi nga vi proud i advice from munghana to munghana sweswi mata ni hleketa yini a na ha teki mali ya munhu before tirho ne a na ha teki mali ya munhu before a na ha teki deposit ne ma swi twa u ri a nga ha teki deposit a nga ha teki mali ya munhu loko u lava mali ende loyi a nga ta ta ka mina mi ni twa kahle ne u fanele a va kha timhaka ta yena xin'wana xi ni dlayaka i ku nkarhi wun'wana ta kuma ku ni charger mali yitsongo u kuma ku a swi fiti ku ni charger mali yaleyo ende u kuma ku nge yi delivery service leyi lavekaka wa charger mali yitsongo so a na ha teki mali ya munhu ta xava material mina ni endla xilo loko xi ri ka hafu na kutana u ta fita loko xi ri ka hafu u ta sungula laha ku hakela u pay deposit from half loko se u xi vone xa wu fitini tanku tshika ni byala ne
Kanjani? a ni ta tshika tshika njalo byala I think izo zimhlupha kuzimhlulako producer kuna swin'wana lava ku swi vulavulaka ku hava kokwani Chauke marito mo hetelela mi khensa vanhu hi minete ku nga vulavula boss lady Boss lady. i nga ri ni va siye endzhaku ngopfu okay ku na vona va va na xiavenyana aka leswi a hi swi endla Okay. Boss lady, munhu loyi ni fambisanaku na yena loko ni ndla xilo hi xi endla hinkwenu a va ngetela. i ku fambini nkarhi wa hela nkarhi Okay. tadana ku va khensa kokwani Chauke I think wa Chauke va tala na part 2 lawa va ta veka part 2 ya boss lady marito mo pfala or Okay. ku borisa mati mali muno ya mi nga advertise ku borisa mati swi vula ku ni to swi ba fast nyana ni swi hlaya swi helerile ku borisa mati from 40 to 100 40 meter leyi endlaku 23,900 50 meter is 29,600 60 meter is 33,900 70 meter is 38,000 80 meter is 43,000 ivi 90 meter iva 48,000 100 meter iva 52 ivi yi ku plus 1.5 ya 1 meter steel casing foundation ya goji yi va yi ri kona ka pamphlet laha hansi phela hi va na garantiya leyi nga ya 1 year michini va na warrantiya ya 5 years hi tlhela loko munhu a hi kumela customer n'wi nyika yini 1,000 rand kwala na yey Loko u kumela customer, kokwani Chauke ku kuma 1,000 rand ku tala ka yona. thank you so much guys for joining mi ri na hina kwa A mi ri na hina, a mi ri na timenemene ta ka Gaza, nga ti yi famba kahle kuma na ka nambara yaliya ya khale na khale ya kokwani Chauke leya ni nga yi susela tingwadla ta ka Gaza ni yisa ofisini Yeah. Amen. yi ri 071 809 6980 071 809 6980 kumbe ya boss lady leyi ngo 078 913 913 3661 078 913 3661 va nga yi kuma kwalano pati leya ku ni nga hi cince for tingwadla ta ka Gaza a ni kahle Ah, va yi cincile, yi ta ona business yi ta ona business. Exact. yi lava business yi ta na marito yo vevuka Okay, khesile swinene guys. Mi ya mahlweni mi subscribe. A ku ri timenemene ta ka Gaza, ti famba kahle na kokwani Chauke na va Chauke Xama na va boss lady na va Mahelele na Theolo wo tijela muhori na mtlomboti. And then i Xangani gang na yi partnera na kahle na Bungeni in. Manguta Bungeni in. mi dini kona mali Mi di mali ya mi di kona a ni Bungeni tshama in. ni ya Bungeni. danko